hiɗe mari yennuɓe hooreɓe coordination, hiɗe mari yennuɓe karamakoɓe ka leñol men ɗo, hiɗe mari yennuɓe iwdi e awdi. donc ɓay ɓen ɗon joɗanaka wattane haqqille joɗanagol imamuɓe wiya so falji neɗɗo habbiraɗo faljugol, so falji haray en fankinaymo. donc haray min miɗo toro ligue islamique on cippitagol e décision on. d'ailleurs min haram tawano réunion en tant que ɓiɗɗo fuutankejo julɗo, komi wi'ayno koyo imam Abdoul Hamid jonne juulirde Tumbere Labe ka Saare, joni ɓe waka Fulawa Tour tengo décision on mo ligue islamique on ƴetti. min miɗo toro babiraɓe, mi toro autorité on ɓe yaafo. eɗon andi si a yi colum e hoore ma gore ma wi immo e hoore amen, sabu siko wimmi ke hoore makko koye makko jotto, ko wajotoɓe, ko jannoɓe franco arabe, ko imamuɓe, haysi naɓe imam officiel e nden juulide ɗon, kono ɓe woni imam populaire. hiɓe anda hande ɓe populaire ɓen no mari jama hande, so daari ka réseau sociaux, on daari ka média ji, 80% no condani décision ligol andi anda. kono na hay ɓen ɗon wonɗen darude, ko wonɗen darude ko moral neɗɗo on, o woni heɗaɗo, o woni ne'o wonkiji, o woni yiltowo yimɓe ellaji, haray fankingol mo na solution. fankingol imam Abdoul Hamid wona solution, kono faljitugol imam Abdoul Hamid, faljitala min Abdallah, faljita kala faljuɗo, ɗum ɗon ko lekki. donc haray min miɗo toro ligue islamique on cippitagol e décision on. d'ailleurs min haram tawano réunion en tant que ɓiɗɗo fuutankejo julɗo, komi wi'ayno koyo imam Abdoul Hamid jonne juulirde Tumbere Labe ka Saare, joni ɓe waka Fulawa Tour ɓe adde Labe ka Tumbere Saare, ɓe jonne ɗon juulirde, ɓe gollida e ligue on, ɓe ƴetta ɗi khutbaji ligue islamique national on ɓe khutbira, par ce que il a l'éloquence. c'est un homme de science bicéphale, andi ko jannguɗo, wolay anglais, wolay français, wolay arabe, wolay pular. société on no hatonjini sifa ɓe yimɓe, wona fankinteɓe pottineni, c'est sutti fankingol sifa ɓe yimɓe. ñande goo en taway ɓe wi wo la taqtulu usudakum fa ta'kulakum kilabu a'daikum. gando molanaɗo makingol konngol, ngol konngol ɗo Oumar Moukhtar créinoɗo révolution on Libye, o yewtuno ɗum e hoore gangunal. o wi woton waru gayuji mon ɗin bareɗi ayɓe mon ɓe ñaama on. faami, siɗa mari bare feetundu geru ñawdandu humandu ka dambugal maɗo, bare ɗiɗi arata wotta e hoore maɗa. gando yiɗaɗo marɗo éloquence fankintake, fankingol mo fankino e goɗɗo bo kadi ñande goo. e kadi jama on wi'ay kadi jaka enen ko enen wawidiri, sabu no woodi yennuɓe ngol leñol fop, sukaɓe e rewɓe yalti ka réseau sociaux ji ɗo, yenni pullo fop dowotere tiwi ley conci yen nene baba ka ɓen ha hande réunion waɗanaka ɓen ɗo wiya ko décision hombo Fouta ƴetti fi maɓɓe. si tawi imamujo falji ka gangunal Fouta jooɗi ke kisa ƴetti décision wona yo hammir ka jooɗide ton ɗo e wiyay ko erreur de communication et décision à réviser, ko ɗoni résumé on. imam on ka communication ɓe falji, décision on no dowa dartede, sabu no woodi yennuɓe leñol ngol fof yenni e nene e baba. nodditi joni fi yaroygol kafe ka maɓɓe bimɓe yahay, si ɓe nodditi e soƴƴare yahay soƴƴen, si haaju men yani e maɓɓe ɓe wallu en hewten laamu ngun hiɗe yaadde maɓɓe, ɓe arde ka meɗen ɓe ñallida e men fijiden e maɓɓe, haray ɓe yenni kohoɓe leñol ngol. hiɓe leñ si goɗɗo wi pullo fof ni haray ko hombo wacci, hay fulɓe may ɓe wattina ɓen haray o naadi ɓe nder ton. hiɗen mari ɓen ka leñol men ɗo ha hande joɗanaki ɓe réunion. hiɗen mari yennuɓe hooreɓe coordination, hiɗen mari yennuɓe karamakoɓe ka leñol men ɗo, hiɗen mari yennuɓe iwdi e awdi. donc ɓay ɓen ɗon joɗanaka wattane haqqille joɗanagol imamuɓe wiya so falji neɗɗo habbiraɗo faljugol, so falji haray en fankinaymo. jelike donc haray ko honɗum duwano wonde décision on koyo imam on nodde waɗa o réunion waɗaɗo ɗo mo duwano noddede kanko imam on. a wolingol ɗo konngol ceerno menen ɗo fof min yiya falji, yadullahi ma aljamaa, allah ko wondi koye jama on. mofte ɗen moɓota koye hoore ella, minen ɗo fuu mawɓe e kohoɓe ɓellintaɓe ɗon fof ha yewti e chef secteur on mi yiya falji ko ɗum wiuɗa imam on tuuba ɗon yafanelam ɓay kon tigi ara ko bewɗo ko ñaaɗi wo. si mawɓe makko ɓen e yimɓe makko ɓen joɗɗinimo wallahi o wallinay reedu e leydi ka. imam on tuubayno ɗon kanko imam Abdoul Hamid yafanelam mi falji ɓe nawa yow wattitoɗa konngol ngol
wurinko jonne juulirde ɓuretende yiyede nanetende e nder laabe ɓe ara ɓe watta ɗon khutba on ɓe faljito e reeron. mi wiuno laabe ko janfotoɓe kono ande laabe no mari moƴƴuɓe ɓe jana janfotoɓe. mi famine mo sikki kankan fof ko moƴƴuɓe haray bomɓe no kankan on tuma noon ɓe globalisa no gasa no woodi ko ɓe vise yewtere nden ɓe explica min ko ɗum ɗo mi falno wiide yafanelam ɓe wattito e reeron. kono so tawi ɓe yewtidaka ɓe landaka hiɓe servude leydi ndin hiɓe jannude ɓiɓɓe leydi ndin hiɓe wajade décision ƴettama ɓe fankinama ɓe toganama kadi yewgol ka juulirde ɗon haray décision on ɗon en wiya yo ɓurti décision o ɓurti o faami tendini konngol ngol wataw tippu ka juulirde ton. Allah tabaraka wa taala no wi wa man azlamu mimman mana'a masajida allahi an yuzkara fiha ismuhu ko mo ɓuri toñude hoore mum ha haɗuɗo goɗɗo jantagol inde Allah ka juulirde. donc si ɓe haɗimo yewgol ka juulirde ko ɗon hoɗi ko ɗon woni juulude haray hande kadi ɓe haɗimo juulugol. ara'ayta alladhi yanha abdan iza salla a yaari haɗuɗo jeeyaɗo Allah juulugol so o juuli. donc décision e ɓe artu e makko ley seeɗa ɓe ndaara ɓe joɗɗina imam Abdoul Hamid. min si mi nulama hande imam Abdoul Hamid mi yiyay haala kan ko wona ka wowlede kono tan ƴettu ko wolte makiji wowle ka kafeji wowle ka dennaboji aren wowle ka gangunal. gangunal ngal koye wonu de discours spirituel ne ayɗi wonkiji ɗin elta wonkiji ɗin ittana en bone on kono ngol konngol ɗo ngol ɓeyda e lancude hakkude ɓiɓɓe diwa ngal ngol adda e kadi yo ɓen faalaɓe en terasude yo ɓe rewru ngol ɓe terasa e ndaaro hay almami ɓen e mawɓe wi ko ɓe janfotoɓe. hara mi toro kala heeɗiɗo nde ɗo yewtere yo ƴettude kande fuɗɗi ha kande haaɗi yawgol taƴande waɗande morsowoy wiya ko ɗum ɗo Oustaz Abdallah wi on tigi tawe e Allah yawmal qiyama yottin komi wi'i kon fou ko ɗum ɗon wawata faminde jama on andina jama on ko honɗum woni komi wi'i e bange nde ɗo yewtere. ceerno Abdoul Hamid wiigol ɓay komi guineño ɓay komi ɓiɗɗo laɓe ɓay komi julɗo forcé mi yahay ka juulide goɗɗo haɗataran ka juulide ɗum ala. ƴettuɓe décision on ko ɓe autorité on nelaɗo sallallah alih w sallam ko ɓe ne'iri en enen ɗeɗo mofte ko ɗoftagol yeesoɓe ɓen fanniɓe yamirari e yeddugol Allah. andi ɗo ɓe narota imamon juulo si ɓe wi gila hande men tongani imam Abdoul Hamid juulugol ko yo imamon inna ɗum ɗo ngalana on la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi goɗɗo ɗoftetake Allah yedde. kono nden ɗon juulirde ka yewtere nde waɗa ɗon haray ɗo ko wonani lammin wonani on onon wonani kala giɗo goonga e giɗo imam Abdoul Hamid ko yen jeeju mawɓe ɓe yoɓe cippite décision on kamɓe woni autorité on kamɓe woni responsable ɓen si ɓe haɗiɓe e juuli nden haray koye ɓe haɗito.